Pozdrav svima ljudi. Uzeo sam DJI Mic Mini za bolji zvuk. Pa čisto da snimim taj unboxing. Vidimo kako ovo izgleda i kako funkcioniše. I kakav je zvuk, to je najbitnije. Samo da ja otvorim malo. To ćemo vamo. Mislim da se otvara. To bi ja ovo znao otvoriti. Tu se otvara. Znati što je dobra folija, vrata, ovo nisi vidio nikad. Nekako je meko, ko najlon. Miriše na novo. Upakovano jadi torbica. Pazi ovo. A šako dobra torbica je. DJI logo. Super. Ovo je dobro, ovo je za telefon isto moćno. Ovo je onaj... Kako on zove, filter, jel? Ne, šta je to, kako zove, nema pojma. Ovo je tu receiver. I ovo je kabel, punjač, ne, ovo je ono za kameru. I ovo ne stoji tu za vlakove. Daj da otvorimo ovo neću da cijepam ovo je dobra baš kesica. Ovo mi žao iscijepati. Ajde, brate, moj otvara se. A ima neki 200 grama. Pazi ovo. Nalepnica. To je to. Ovo ćemo ovdje. I pazi kako se otvara. Klikneš ovdje i opa. To je to. Znači dobijemo jednu ovu bubicu. Dobijamo ovu drugu. Ovaj magnet ovdje ima. Čekaj, ovaj magnet se skida, jel? Da vratimo. Što je ti... Znaš kako je navalji ovo, I šta ja sad... Aha, moram da upalim, jel tako? Svidi ovo! Bravo. Ovo da staviš ruku, ovdje preglobit ruku. To je ovaj receiver. Ovo ide u telefon. Ovo kad se konekte, ništa je ovdje. Nije ništa, ovo je kao za... vidiš ti ovo. To bi trebalo da ide... Da ti otvoriš. To otvoriš. Ovo vjerovatno ubaciš tu. To ubaciš tu. I to se stavlja u telefon. I onda ćemo da povežemo bubicu. I tamo onda testiramo zvuk. I javljamo se brzo. Evo sad, nakon onog unboxinga, radim jedan test. Trebalo bi sad da se čuje bolje. Ovo ću koristim uvijek kad budem nešto radio. Jer je ono zvuk baš je brutalan. To je to što se tiče ovog unboxinga. Bacite like, share, subscribe. A mi se gledamo u nekim od narednih videa. Ćao!